Pangan Gamite, Kanava, Uki Gamite, Kanava, Nagamite, Kanava, came to the Paolienlal Machinja Kamanta, Mendozige, Karamba Gum Napsige, BJP Gum Nappe Adera, Karamba Yetum photo no Chintua, Kanan Tugaini, Ladenagua. Hadi Kamumzang Eva. Some of the peace process named Tole Man, Alega, Karan Taparga, Musalani, Nang or any Amadan Salang, or Nikana, Paolienlal liberties and Pino. She and a coming Eva as an activist. Hey, I'm clear cut. I'm clear cut. Kanam ki dabi, Kanam ta, Kahani, pressure like tabi. Who is going to keep Paolienlal silent? Kanan, no, my machine me and Dojana over. Ko, who na Mategi. Singa saya kan orang kerja Valzung, Valtese, ma Swam, so am Nepal, so am Pura Puga, so am Puya Uganda, man a peace process, Kimatanga, may take a quick brother near to hire. May you make your way around all never. Go. Sumba conditions the Kulai Paiva, Mayamga, Kut Samnaraga, Waris Hanarakanda, peace process the Tugaipa, liberty lane, one under the bar, Adusu Kanana, civilian milk the Yaba politician, Amana. Ado maina ngang do ita di akoi jumaina khanda dringai da hana Paolienlal ji kanano kana party da yaw ino karamba constitution makha da ma citizenship enjoy tawi mana ngangi bo pochigi ne as a citizen mana ngangi se yabra yadabra hai poche hana to badan khan go bo khan gi ja ba khan do ji ga akoi na te akoi sum ule ta le bani Paolienlal dum ngangi ma dum everywhere mana ga ne provoke to me amje ma ga saleno kip ka Hana Kotugi, and all Miss Kariba, Maggie, can a publicity secretary, MLA, she got more homes in every one is it. I tell you, I do, Psychology, MLA, Kashuyam Kayang, Dreozi, Adagi, can Keba, say, Namesa give again, Nasibo, provocative over one, the Namutadri, Go. Later, even Hanagi dizzy, Poppy, Matana, Garang, Lainung, Garang, Natana. Provocative statement am later. Now who is fueling this violence? Kanana no basigi irangzi tholize kanana no. Paolienlal danganglize kanana no magi liberties either man hoimatonda nasagi sugamu dana monda thidan daurangangalira natraga sugamu dana mana idea piraga noina political talks main toro aina public main provoke tauge adui matungda public se prime minister se kai guma laga mala amaga wa ngangame akoi kanabani Nangamdre, Akoi Adum uprise to Waya Yengo, Indiana Koi have a tabidre and Haraga Akoi Hanagi position to the back to square one Adum Hanbea as a senior as the politics size. Akoi am Kangu one at table. Aduna Akoni Yendoje, who is going to put the bell in the cat's neck? I do liable. Paolienlal is very dangerous. He is very dangerous for the state. BJP Gidamakuma is very dangerous. BJP leader any woman the Wangangwa Ureva. Amana koi TSB shojit ma kai bangang de press ki working journalist ki amju ki foundation de akai ba kem ngang de biren ju akai ba kem ngang de ko provoke su to de cookie ju hai de meite ju hai de PM la am ba gi moi appreciation to jaba ga tani as a party moina but why Paolienlal mathanda da sok sala ba se akoi nan da gi de 13 na prime minister la mi ja 14 15 13 no mi de ore akoi ne criticize to ka lei ja 14, 15 civilian, a citizen may have criticized over one ever, but BJP sing the BJP party meeting the Prime Minister Lambe justify to the Honariva. Justify to the Honariva. Prime Minister Lambe pay, Mana Manipuri, am Kali, Aduta and I say I know voice support of one of the Engel Yang Sebako. Adubu, Paolienlal, my BJP to get the vote over Malay and Sunkan Verego. As a Mama Sama BJP, Magi Prime Minister, one of the tallest leaders, Magi career, Lucian Gezungamba, Hingan Gezungamba. Adu Manufani Prime Minister, Isako. Adu Madu Manufani could think other way what he has here to Noxon, we have Zan Amarum de Digo. Some BJP, Labour, Honorable Chief Minister, Mana, Handaki Tamzida, Prime Minister, soon of Pangde, Mizoram with the Umra, Marida Kunagre, Iberi never. Prime Minister Lagunavit, so more could sort of open the open day. Lame. Moi makha phom le re mathak kakhale kumda re chakre labna ga yeng na ramgadra aju moi ju khalam ngani makha pama prime minister je aingon da yeng to jala ka aingon yeng re kai khalaga wakhan ga khran nuwa be ya ko same case asom na ju tom doi ne ba aju som da di makha da phami me am do na chak pagi nuai to bagi moi gi leader ne na moi leader la me ha be moi da
wa ana do la khodi la me na hai bagi ado ai American ye ne ri ba asom na mu mala ma se pura useless ni matam mange paisa mange resource ma mai pura we paisa ro sarkar paisa ne kanai paisa no manipur gi taxpayers ingi paisa ne moi na khang da se schedule tribe oi ri ba miam se si sina income tax thi de je moi an khang da ne moi thi is house tax ka ne atop tax am thi de prime minister lai do tasenga di dc na puthoi paisa me am do it was our money general OBC SC akoi paisa de se ST gi paisa de moi thi is house tax ka ne si yam clear ka ta koi kangmi na um change ko si gi ST gi demand adu da minority demand de tuan tham je ko aduna wastage of money guy di mai machin dei di hayaning de maram di mana ngasi ba tan gi ba se keno da Maharashtra da nang e nasaji isaji ST wera ba Maharashtra da thabak ama tawraba but you are liable to pay income tax thi ba akoi Manipur di they are exempted from paying any form of income tax thi de ba only business group ta tane GST adu da ka thi di ja tai di lai ti kemta only house tax point thi ko si gyan da minum change ba aduna ma gu mi mana sigi lamsida lamjigi building da role leitaba lamjigi thugaiba ka tada segaiba thugaiba adegi moigi marakta su injanba se adudi la na hanagi dg ore manupa du bo comment game to magi prime minister lama to comment game le nobody has a comment except to Paolienlal why who is going to shut his mouth kana na mai machin men doino either BJP na men gadra BJP gi mi oi bhai ni ko BJP chai binate BJP na men gadra kana na Paolienlal gi machin men doino is the campaign nam da ga oi ba who is Paolienlal masai hang bi do kana no mai maning de lei se either mana hai to se ai di noi pa ma am na koi da nam da mana every time mai tai na koi da nam da ni hai ga sum ya ra dra ba is there any justification ai ni se ko adu khangmam change ba but why he is repeatedly mana ngang ga mode se kamai thamba yai masiki defense ni ju thambiro aduga is it really disappointed in wastage of resource man lak se aduga kari damak to why akoi gi MLA singsna ma do numberin pan ba ngam da ba yaw drips na kari gino ani siki marakta man thame pose pura disappointed oina uba yabra tampak ke MLA aduga sigi ani sigi khena bise kamai thambi ni meeting se masi Paolienlal se akoi ni yeng do se ko akoi na ham de yeng do se BJP Manipur se manung da ani thue ya se laidna ani to lai re se mase hana ko yar chapam changi ko habde Chochanpur gi BJP ma Kangpopi di yaw de bo haibya re usi ko maram di Kangpopi yaw de haibya re habdi Kangpopi rongi side hai tare somna kan de leiba masi gi MLA hai tare ko ne ye ke no ne ko ye kimno wangsing ko ne amana de ye amana ke no ngani ai ye la lam swe ko ke no ko ye ke no se nemsa kip ge no mane ya maru e beta ko somna kan gi lei se maming say ning sang mothok re hanagi ex MLA ai tare ko magi nupira ke ngoi bane ko masi gi sima moi gi hosiki lei ba condition jida kangpok gi sima yaw do bai mo ne lei se ko khoina hongai ba phibam je yeng mam changi ko han mada akhoi ni yeng doi si pia lak ngai mamang da leiram ba karam ba organization sing organization sing tumin lei gre ba je yeng mam changi with respect to ke tare kuki gi leiba phibam jida ko gi ITL fa ba ko tu hai ba lan manung yam kan langam ba se yam kan langam ba yam na instigate to ma kamu sima pura tumin lei gre hoji political step lom chakre bo political step lom la kan da moi hoji lai si kai noi kan da sai gi kano sina akoi gi kuki zo council hai ba mane adu ga sai gi kuki chief association hai ba mane gi sai gi amada sai gi kano je kano gi akhoi su group ki sida leiba silent okipna spokesperson oiba sugumba amaje si maga moi ani hum gatanga arne bojik sam ngange je hana lan manungda lan abdi irang je ok matam de yang ngam bo organization do pura tumin lei rom ne ko ada koino hi yeng do je su ji sign tawna matungda amadi tawna de mamang da ngasai gi MLA ma'am ji Guwahati da phamba matam da makoina sakar semba natraga sem da bagi wata natana akhoi gi leiba demand su group na laiba political demand as per silent okip ko asai gi TA na territorial TC na territorial council na demand tor madagi handaki irang sina moi da opportunity ama laura kanda UT natraga asai gi separate administration with respect to UT in the form of ko kano gumba hai ta hana go wa oi kai leiba suaina na ta Delhi gumba hai ta ko se legislature leiba from the chakram ne moi se ko aduna adu chakram matung da
moiga union home ministry ga pau phono ba then sai gi maruina moi gi su ai wa khan de MLA ga di prime minister una bse moi gi su phangde akhoi gi ga nati moi gi su phangde home ministry ga su moi pak pak una bse una wei pau ga ta di to bu home secretary ga sai gi kano se misra ai bse ma ga adai moi atai su group sing ga toina famina ga moi da sai gi moi gi apam pam da du thamba matam da moi na point mari ma se am clear in tham se ko amana home ministry ga yana wada sai gi lambi chat ba yana ba gi potama sima yam badan tame ani su wada relief ki package sima moi da phasana pi wa na badan tame ahum su wada lai se sai gi manipur gi territorial integrity territorial boundary nataga manipur gi lai ba present condition jida sok tabida political talk to gani na hai bane ba moi na hai se ko aduna adu stage so yo ga na di ai wakanda kamain to ga prime minister lakting ai da governor na to na chalaga kano gi kuki MLA sing cho chan bu da unaru ba lai re mi kya phamano di khang de Paolienlal di soi da ni mo do ma le ma one of the key person si irang ji fuel to da ma se one of the key person ne maru mi ne ko adagi si ma lai re then kano ma yaw ngani ege akhoi si da sokhi ba kai ba mai ma ming je wai ge kano se Bonjain Barte je ma ma yaw ma ni ko moi ani hom sine ba yam kanna no ai ji se ko da moi na hai ri ba moi na husi tore pu thori ba statement jing ji di moi ge praja da appeasement policy ma gi ma tung in na ai wa khan de mai pu thor ne lawe ba mam de kai no ga da governor moi ga hana una ra ne ye gi sa ye Guwahati da moi statement ka ma pi da lai re adui matung na moi ne expect to is prime minister na moi una gani ha bismadi pre plan motive lai tabni na prime minister lak pa bisdi kai gumbo una do oi ta di madu una ni ha gi che matam pi kani che pi kani mai formula loi lai ne ko ado si di sunu na da bi da prime minister na ngang du dang taw noi da kem so loi noi gi noi ta ba kem le loi ga ha ga lak pa adu ma governor na kai na convince to chat pa so ne ba the last ta kasai gi moi gi ga ni se kwai dei no ai moi do se akoi su mangai ko akoi gi sida akoi na hai riba illegal immigrant amadi drug ki mafia siga thengna bada thawai tha kra ba mi sing je india gi damak india gi integrity india gi political integrity amadi security gi damak thawai tha bani akoi thawai thai je matter ne na hai ne ba koi na ko moi rom da hai sina mo gain to ge da cookie gi damak india gi na te ko for not for the security nataga india gi internal security nataga drug lord nataga du gumam na te ba moi gi sina cookie nation amagi damak cookie community da namthana bola ko da hona ko da si yo matter ne ani si khena ba am lai yo wai bo ko aduna ngasai gi ani ji khena ba se lai ba du gi mathak ta mo prime minister sina la kan da ngasai gi BJP nadi tar ga di haraw odra ko prime minister sina la ko kan da bana package oi ne pi gi ra ama oi ne pi gi da jitna pi gi ra ngasai gi manipur kai bi ba natraga lai dana ko manung da internally loophole leba hob leba leak oiba kahani wari saba natraga anything mami embo man utti ulamde prime minister na ko ma yam clearly manipuri matang na yam hairami manipur kunla kunra pan budu to an thamro adu de chacham ra su pan janu khena ba leite ba du de ko manipur la di manipur pan ba jama san tam ne prime minister na manipur ni fu rak pali kunra rak pali ga adu drama ko we ba du na ko ba na hai ba potu da ngasai gi moi na pining wa memorandum sing do mana makhut magna logi da ba si adigi unaning se so me amma unaga mana wa ta gi da ba hadi akoi gi di india gi stand di akoi manipur gi territorial boundary amadi administrative boundary se thugai roi hai ba man ba amadi yaw ri ba dai da di adai yo ga ta ga di ngasai gi Paolienlal hoina na han da gi chahi ani hai tare ko ani gi mamang da hai tare ne adu da hu ka ma lai ba poto akoi noi mam thawai thau noi mam langu lambi thalu paisa khayo maitai yum thwayo choja kano da lambi da maitai chagalunu akhoi separate administration phangna ba last resort ni ga na moina hai gi mayam je sigi negative ta adu gi oiba reaction am to phangda ta ga di prime minister ma la kan da ko wai am bo hek ta di ai gi miyam do pen na ba ai na prime minister hulanga pa je ma san dam ne to bu ai na appeasement policy ne ai di pen thok na ba ngang bo wangang ne hai be maram de tai kem na te prime minister ma la ko ta ga di party ki prabhari ai ko moi gi de sambit patra se notice ki in charge adagi atai atai secretary sing mayam jina moi una matam da moi na haining mo mayam do moi jo hango ne ba khoi jo ma una phanga da mo na memorandum pi ga ya ga da khoi gi CSO sing ga una ga da
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯇꯧꯅꯦ ꯐꯪꯉꯝꯒꯅꯦꯕ then ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯜ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯃꯦꯝꯕꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯀꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯃ ꯂꯧꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯅꯦꯕ ꯋꯥꯏꯕꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯝꯄꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯃꯦꯖ ꯑꯃ ꯎꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡꯗ ꯀꯩꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯒꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯏꯚꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯒꯦꯠꯁꯤꯡꯐꯥꯎ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯆꯠꯍꯜꯂꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯆꯠꯍꯜꯂꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯇꯕꯗꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯍꯜꯂꯤ ꯐꯖꯅ ꯆꯪꯍꯜꯂꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯄꯥꯏꯗꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯁꯥꯔꯤ ꯁꯦꯠꯂ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯀꯅꯥꯝ ꯄꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯁꯣꯝꯒꯤꯁꯨ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯁꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯕꯦꯛ ꯐꯥꯏꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯅꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯊꯥꯒꯠꯇ ꯌꯥꯗꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯥꯈꯠꯂꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯁꯨꯒꯤꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯐꯪꯗꯣꯔꯦꯅ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯥꯈꯠꯂꯤꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯔꯛ ꯄꯥꯔꯝꯃꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯝꯀꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯊꯦꯠꯄꯗ ꯀꯔꯤꯝ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯥ ꯌꯥꯎꯗꯦꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯗꯧꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯖꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯥꯡꯀꯅꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯥꯎ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯔ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯈꯔꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯁꯦꯝ ꯀꯦꯁ ꯄꯥꯎꯂꯦꯟꯂꯥꯜꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯣꯞꯂꯦꯁ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤꯒ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯝꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯀꯔ ꯄꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯈꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯏꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯊꯨꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯍꯨꯝꯔꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤꯗꯨꯅꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯀꯔꯤꯝ ꯄꯜꯂꯝꯗꯕꯤꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯈꯛꯇꯪ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯦ ꯄꯜꯂ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯈꯣꯡꯁꯥꯏ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯕꯦꯅꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯏ ꯀꯥꯝꯃꯨꯕ ꯍꯨ ꯀꯥꯝꯃꯨꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯒ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯍꯜꯂꯨꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯍꯜꯂꯨꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯛꯇꯗꯤ ꯗꯤꯁꯑꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯅꯦꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ Okay, sir, ꯊꯝꯖꯩ thank you so much. Oza na sumari chuma thambikre oza jalanda mu lakchege oza apam lakchning oza asumai disappointed of a situation amada thaname Paolienlal hockey pity for him praja singi pam daba praja singi disappointed obedo boys amoina mana pukhalakanda aduni hena suman thami yam phajana magi national gi media gi discussion dum phajan thami hangba wahang amada aduna akhoi gi su hairakanda लाइव सोमदा मयाम की पब्लिक मयाम सिगी वाइड स्प्रेड पब्लिक डिसअपॉइंटमेंट हाई तारे पेंदबगी मयाम अम फोंदोई मागी बिजनेस सिदा फोंदोक जरगसु अखोगी एमएलए सिंगिना मखोइसे यामना साइलेंट ओइना यामना न्यूट्रल ओइबा मवंग अमदा पीएम की बिजनेस सिदा थामी मोइ स्टेटमेंट से फोंदोई सयमतान ओजा कमाइ थामिनि आई कमाइ जायेबको पब्लिक की डिसअपॉइंटेड ओइबा ओइदबगी नत्रगा पब्लिक मसेन खनादबा से ओजाजा यावरी पांगन गमितै खनादबा कुकी गमितै खनादबा नागा मितै खनादबा कैम तौदे पाउनालेल मचिनजे कमाइन तव मेनदोजिगे करम गमन नपसिगे बीजेपी गमन नप यादोरा करम येतुमन फोटोइनो चिन थुगायगना कनान थुगाइनी लेदनको हदी खामुम जंगेबा सोमदना पीस प्रोसेस ने तौले मा गालेगे करन थपर गा मु चलनी ngang अमा दं चले ngang कनान Paolienlal लिबर्टी से कनान पीनो सियाना खंगनिंगेबा एज अ एक्टिविस्ट आई याम क्लियर कट हाइगे याम क्लियर कट कनाम की दबी कनाम त कहनी प्रेशर लेतबी हु इज गोइंग टू कीप Paolienlal साइलेंट कनान नोमाय मचिन मेंदो जहाना हाइरोबा को अखोय उरेना मातेगी सिंगासाई केनो दो करेबा वलजुंग केनो वल्टेजे मा सोए मिजोराम दे पोरे चुजामपुर पुगे चुजामपुर योगांदा माना पीस प्रोसेस की मतंग दा मैते गा खोय ब्रदर ने दु हाइरे मयुम हेग योगी मरोन ओलेनेबा को सुगुम्बा कंडीशन जिदा खुलाई पाइबा मयामगा खुद समनरगा वारी सानरकांदा पीस प्रोसेस दा थुगायकबा लिबर्टी लेना वांगांगदबा अदुसु कनाना सिविलियन मरक्ता यावबा पॉलिटिशियन अमना अदुमाइना ngang दो इतादी अखोइ सुमाइना खन्नद्रिङैदा हाना Paolienlal जी कनानो कना पार्टी दा यावइनो करम्ब कॉन्स्टिट्यूशन मखादमा सिटीजनशिप एन्जॉय तोइ माना ngangiबा पोचिगिने एज अ सिटीजन माना nganगिसे याब्रा यादब्रा हाइबा पोचे हाना तो बदन खनगोबा खनगिजेबा
khanu ji ga khoi na te khoi sum ule ta le ba ni Paolienlal dum ngangi ma dum everywhere ma na ta ne provoke to me am je ma ga sale no kip ka hana na kotugi ga le mi se kari ba ma gi keno publicity secretary MLA bi se si ga moi om ji ne ba ngangi je atai di ai je hai do cycle gi MLA ka suyam ka ngang de je adagi keno ke ba se nemsa give gen ngasi ba provocative ba wam da ngang ta dri ko leidana ko even hanagi dg popi gi mata na gara ngang ba leinung gara ngang na tana provocative ba statement am ta leite ba now who is fueling this violence kana na no basigi irang ji thole je kana na no Paolienlal da ngang le je kana na no magi liberty je either ma noi matonda ngasai gi sugamu dana monda thidan tawra ngang lira natraga sugamu du mana idea piraga noina political talks main tawro aina public main provoke tawge adui matungda public se prime minister je kai guma laga mala amaga wa nganga me akhoi kana bani ngangam dre akhoi adum uprise tawya bagi yengo india na khoi haiba tabidre ana hairaga akhoi han gi position du da back to square one adum hanbe ya ne je sine rajniti politics ai je akhoi yam khangu wa na teba aduna akhoi ni yeng do je who is going to put the bell in the cat's neck kai do adai da laiba Paolienlal is very dangerous. He is very dangerous for the state. BJP ki damak so ma very dangerous. BJP ki leader ani mandak wangang wa ureba amana akoi TSB Sojit ma kai bangang de press ki working journalist ki amju ki foundation de akai ba kem ngang de birenju akai ba kem ngang de ko provoke su tau de kuki ju hai de meite ju hai de PM la ambagi moi appreciation tok jaba ka tani as a party moina but why Paolienlal mathanda na sok sala base akhoi nandagi day 13 na prime minister la mi ja 14 15 13 nu mi de ore akhoi na criticize to ka lei ja 14 15 civilian akhoi citizen me am na criticize to jaba na but BJP sing di BJP ki party ki mi sing di prime minister la am je justify to no khonari ba justify to no khonari ba prime minister la am je phai mana manipuri am khalli adu tawi na ase aina moi support to wa na de angle yeng se ba ko adu bu Paolienlal ma BJP ticket to vote ka bo ma le ni sum kan ba ko adu ma masa ma BJP hoega magi prime minister one of the tallest leader magi career je lotion ge ju ngamba hingan ge ju ngamba adu manufa ne prime minister ai je ko adu madu manufa ni khut theng na de bai wadi ho je adum noksan bu ya bja ne amrom de di ko samna ga BJP ki leiba honorable chief minister je mana handak ki tam jira prime minister je sung na phang de Mizoram ge de umrang mari unagre mari ra unagre haibiri ne ba prime minister la kun mit so moi khut so ro phang de ok phang de la me moi makha pham le re mathak ka khale kumdare chakre lapna ga yeng na ram ga adu moi ju khalam ngani makha pham prime minister je aingon da yeng to ja la ga e aingon yeng re kai khal ga wakhan ga khara nuwa be ya ba ko same case asom na ju tom doi ne ba adu som da di makha da pham mi me am do na chak pagi nuai to bagi moi gi leader ne na moi leader la me ha be moi da wa ana do e la khogi la me na hai bagi ado ai de american ye ne ri ba asom na mo mala ma je pra useless ni matam mange pesa mange resource ma mai phurga pesa ro sarkar pesa ne kanai pesa no manipur ki taxpayers ingi pesa ne moi na khang da je schedule tribe oi ri ba miam se si sina income tax thi de je moi an khang da ne moi thi ja house tax ka tane atop tax am thi de prime minister lai do tasenga di dc na puthoi pesa me am do it was our money general OBC SC akhoi pesa da je ST ki pesa de moi thi ja house tax ka tane si yam clear ka ta koi kangmi na um change ko si ki ST ki demand adu da minority demand de tuan tham je ko aduna wastage of money ga di mai machin dei di hayaning de maram di mana ngasi ba utan gi ba se keno da Maharashtra da nang e nasaji isaji ST wera Maharashtra da thabak ama tawraba but you are liable to pay income tax thi ba akhoi Manipur di they are exempted from paying any form of income tax thi de ba only business group ta tane GST adu da ka thi di ja tai di lai ti kemta only house tax moi thi ko si gyan da minum change ba aduna ma gu mi mana sigi lamji gi building da role lai ta ba lamji gi thugai ba ka ta da thugai ba adegi moi gi marak ta su injan ba se adu di la na hana gi DG ore manu pa do comment game ta ma gi prime minister la ma ta comment game le nobody has a comment except to Paolienlal why who is going to shut his mouth kana na mai machin men doi no either BJP na men gadra BJP gi mi oi be ai ni ko BJP chai binate BJP na men gadra
Kanana Paolienlal gi machin mendoino is the campaign namdaga weba. Who is Paolienlal? Masayang bido kanano mai maning the lazy. Either mana high to say ID no my am na quite the number. Mana every time maintain quite the namdabni, namdabni hagasum yaradraba. Is there any justification? I need to adu kangmum changeba. But why he's repeatedly manangaga party president, party asovala amam, party pravari, notice ki observer, moi mayamna. Manipur se intake line statement hanjan appear about the mana sum nangak padugi mathakta Prime Minister lam je useless ne haega party na mai mathakta reaction kem tok daba kem ta hai daba even Twitter do ya kai no ma leidra fake account de bo hairak tini fake account lising ta mu le mane uji akoi na ngai je changba ho gro ne sai sai da machum ja ba khot pa na sai yi ne bo uba ho re iba ho re Paolienlal gi matang da moi kem hai ba ngam daba even fake account no bo comment pi ba ngam daba adu condition du da Paolienlal machin je kana na men do no Manipur kai ba matam da natraga asom da gi yaninga ga le ba praja hai ta re ko khara khara akoi gi na sai indigenous people gi wari do 1950 ga 51 55 ta masai gi ai hanjan perform uthi ma dai ji ne ko akoi gi India na laga citizenship lo ba ya ba sida Afghanistan Pakistan Bangladesh ta leba Christian Buddhist aduga ko Hindu si mayam se Christian na ne yauri se sidai da ne Myanmar hai ba lam sagi lakpa Christian je India na accept tawni na India constitution de anywhere de pan ba leite ba aduna those Christian ai na Christianity da kun bai na te ko as per the constitution of India those Christian who has come from Myanmar ko moi je 1951 mamang da citizenship chan no da ba oita di if they are any balte mate hokib whosoever even if they are Nahakpam or any can over so oza jala lo yumna ko so ko madu illegal immigrant oina logane hamne da Christianity wapam na te se ko aduna 1955 51 55 ki matung da la ko moina swai da la ga mapu saraga akoi gi 1951 mamang da leiminar ma prajada provoke tawraga adusu national political party ma yauna to buze sigi se machin je kana na mendoino ai buze sina peace pagi khwai di an ma khwai chawba question je masi question je hanjan BJP gi president secretary national level da moida sum hanjan tarakani ai buze ai smain tham jage okay oja thank you so much yam hanjan thambi oja Shanta na thambi ki statement je tang reflect to jara